Svaki čovjek se želi osjećati sigurno u svom domu. Prozori i vrata su slaba tačka kuće. Ovdje se pažnja treba posebno obratiti na sigurnost. Ali kako prozori mogu pružiti sigurnost? Oni, prije svega, ne bi trebali biti dječja igra za provalnike. Provalnici najčešće pokušavaju šrafcigerom i kajlama krilo malo po malo izvući. Najčešće se radi o povremenim počiniocima koji žele provaliti bez upadljivih pomoćnih sredstava, znači brzo i neprimjetno. Ovaj prozor bez sigurnosnih okova lako se može izvući pomoću šrafcigera ili samo sa jednom malom drvenom kajlom. Kada se ovo desi, zatvarač na okovu krila se izbacuje iz svog ležišta na ramu prozora. Čim se to uspije, prozor je otvoren. Kada kupujete nove prozore, morate biti sigurni da oni zatvaraju ove sigurnosne rupe. Postoje različite klase otpornosti na provalu. Klasa otpornosti 2 je presudna u privatnom i poslovnom sektoru. Ona bi trebala onemogućiti provalnicima da uđu samo sa šrafcigerom, kajlama ili nasilno. Moderni prozori su napravljeni tako da su u stanju izdržati tjelesnu silu za vrijeme provjere od 15 minuta. Tako nije moguće potpuno otvaranje. Ovo odgovara drugoj klasi otpora na provalu. U odnosu na prijašnji primjer, ovaj prozor posjeduje okove koji sprječavaju izbacivanje. Prihvatnik u ramu brave tako je konstruisan da provalnik, zatvarač koji je u obliku gljive, ne može prosto izbaciti. Klasa otpornosti 2 je dovoljna jer povremeni počinioci jako brzo odustaju kako ne bi privukli pažnju. Profesionalni lopovi jako brzo uočavaju prozore i vrata sa specijalnim sigurnosnim okovima i u startu ih izbjegavaju. PVC profil također zadržava svoj oblik. Prednost PVC-a je elastičnost. Kada provalnik izvadi svoj alat, profil se vraća u prvobitnu formu. Ovo je drugačije sa drvetom, kod koga otpada iverije ili kod aluminija koji ostaje trajno deformisan. Prozori otporni na provalu mogu ispuniti svoju svrhu samo ako su stručno ugrađeni po uputama proizvođača. PVC prozori su prikladni za stambene i poslovne objekte. Policija preporučuje prozore sa drugom klasom otpora kao minimum. Laminirano sigurnosno staklo ima otpornost na lom daleko veću nego obično staklo. Ovdje je važno da cijela konstrukcija sastavljena od rama, okova i ostakljenja nema slabih tačaka. Najbolje je da se posavjetujete sa stručnom firmom. Vaši prozori će biti tako sigurni da ukoliko zaboravite ključeve, sigurno i ostajete vani.